Imaynalla munasqa kawsaqi imaynalla runamasi kawsaqikichik Mario Muñoz uqtawan pisari qankunaman kutirqamuspa kashan. Unaysituta mana qankunawan parlarikunichu, unaysituta mana lluqsimunichu. Kunanqa chantapis sari kay Potosí llaqtapi tiyakuni ñawpaqta Santa Cruzpi tiyakurqani. Ari kaypi Tata Diospaq chaqranpi astawanpis llank'aspallapuni kashani. Y kunanta hari kay kutipiqa aswanqa Tata Diospaq palabranmanta astawan parlaykuyta munasharqayki kanman. Kunan kutipiqa astawanqa imaynatataq Tata Diosta riqsina kashan chaymanta parlaykuyta munayki munasqa kawsaqi. Chaypaq ñawpaqta tapurisqayki. Tukuypis ari campu runa kaspaqa, qhichwa runa kaspaqa, campupi tiyakunchik y campumanta wakin utispiqa hampunchik llaqtaman, pero yachanchik ari uywasta michiyta. Wakin utispiqa ovejas, cabras, uchayqa bueyes, uchayqa llamas michiyta yachanchik. Ari chaymanta mayk'aqllapis qan chinkachikurqankichu ovejata, uchayqa cabrata, llamata. Chinkachikuspa qan kusikunkichu? Mana chari, mana astawanqa llakikunki. Llakikuspataq mana chayllapichu qhipakunki, sinoqa astawanqa mas k'asrinki ovejaykita. Ima mayqin uyatacha chinkachirqanki chayta. Y tariytawankamantaq mayta kusikunki. Chari, kusikunki, kusikuspaqa ninki ovejitayta tarikapuni nispa mayta kusikunki. Ari, kay hina rikch'anachinata Señor ninchik Jesucristo kay pachapi kashaspa parlarqa. Kay hina rikch'anachinata churallarqata pay. Kaypiqa yachachiyta astawanpis munasharqa chay tiempopi runas kaqkunamanqa. Nuqaqa mana huchayuqkunatachu mas k'aqhamuni, mana chayqa huchayuq kaqkunata mas k'aqhamuni niyta munasharqa. Kaypitaq ñawirisunchik astawanqa haqay p'unchaypi impuestoto cobraqkuna fariseos kaqkunaqa mayta Jesuspaq contranta parlasharqanku. Imaraykuchus Jesusqa huchasapaswan uhchasqa kasharqa, huchasapaswan puricharqa. Chayta uyarispa yachaspa Señor ninchik Jesucristoqa kay rikch'anachinata churarqa. Champis ñawirimusaq uqmanta pacha impuestota cobraqkuna huchasapas ima Jesusman qayllaykurqanku nisqasninta uyarinankupaq. Chayrayku fariseosqa leymanta yachaqkunawan tutuspa nisharqanku. Kay runaqa huchasapaswan kawsakun, paykunawan kuska mikun nispa. Hinapi Jesusqa kay rikch'anachinata yachacharqa. Manachu mayqinikichikpis pachaq ovejasniyuq kaspa uqninkajchin kajtin chay hisq'uniyuqta campupi saqispa mas k'aqrin chinkasqa kaqta tarinankaman. Tariytawankamantaq liqrariykukun may kusisqa wasinman chayaytawantaq tantaykun kawsaqisninta qayllanpi kaqkunata ima nintaq nuqawan kusikuychik imaraykuchus tarikapuni chinkasqa ovejayta nispa. Kayta niykichik ajinallatataq aswan kusitiyan hanaq pachapi huchasapa runaqa Diosman kutiripuktin. Chay hisq'unchunqa hisq'uniyuq mana huchayuqkunamanta nisqaqa. Piskunachus Diosman mana kutirikunankuchu kashan chaykunamanta nispani. Ari kaypi Tata Diospaq palabranqa sumaqta yachaykuchiwanchik kay rikch'anachinawan. Kay rikch'anachinaqa astawanpis churasharqa imaraykuchus fariseos kaqkunaqa nisharqanku kay Jesusqa huchasapaswan mikun, paykunawan purin, paykunawan puñun, payqa mana allinchu ari nispa nisharqanku. Chayrayku Jesusqa nirqa nuqaqa mana huchasapastachu mas k'aqhamuni, astawanqa huchasapas kaqkunata mas k'aqhamuni, paykunarayku hamuni nispa nisharqari. Pero chaywanpis kay rikch'anachinpiqa kay oveja chinkasqamanta parlaspaqa yachachishawanchik Señor ninchik Jesucristoqa nuqanchikta mas hamuwarqanchik oveja hina chinkasqa kashaqtinchik. Oveja chinkasqaqa mana pastorninta mas k'anchu, mana chayqa pastor rin mas k'aq. Kaypi yachachiwanchik Señor ninchik Tata Dios nuqanchikta mas k'aq hamuwanchik kay pachaman. Chay chinkasqa oveja hina kashaqtinchik. Ichaqan kawsaqay munasqa runamasi qampis chinkasqaraq kashanki kay oveja hina
mana dueño, mana tatayo, mana mamayo hina kashanki chinkasqa. Ichakan wañusqa kashanki. Tata Diospa palabranqa niwanchik, nuqanchikqa chinkasqa kashanchik, wañusqa kashanchik huchanchikpi. Pero hina kachaptinchik Tata Dios kachamorqa churin Jesucristota wañunanpaq ari k'aspi cruzpi chayniyta nuqanchikta Tata Dios mask'awanchik chay chinkasqa ovejata hina. Qan munasqa kawsaqay imata ruwanayki tiyan Tata Diosman chimpanaykipaq, Tata Diosman qaylanaykipaq, qanqa huchasniykimanta arrepientikuy, Tata Diosman qayllaykuy, arrepientikuy tukuy huchasqaykimanta, Tata Diosman qayllaykuy. Ari Tata Dios qanta mask'ashasunki kay chinkasqa ovejata hina, nishasunki hampuay waway nuqama, nuqa qhispichisqayki tukuy huchaykimanta nispa. Ari chay hinata mask'ashawanchik Tata Dios ninchikqa chinkasqa ovejata hina. Nuqanchikqa mana mayk'apis payta mask'arqanchikchu, pay mask'ashawanchik. Churin Jesucristota kachamorqa kay pachaman k'aspi cruzpi wañunanpaq. Chayniyta nuqanchik Tata Dios mask'ashawanchik. Chayrayku Tata Diospaq palabran nin: Dios chay hinata puni kay pachata munakurqa. Munakusqanraykutaq nin kachamurqa k'ata churinta. Pillapis paypi creqqa mana chinkayma rinqachu nin. Astawanqa wiñay kawsayniyuq kanqa nin. Munasqa kawsaqay. Nuqanchikqa chinkasqa kashanchik. Chaywanpis Tata Diosqa munakuasqanchikrayku nuqanchikta kachamun churin Jesucristota ajinamanta nuqanchik salvasqa kananchikpaq. Qan chinkasqa kashanki munasqa kawsaqay. Qan Tata Diosta manalas riqsinkichu. Tal vez qan ch'ampaykunapi, onquypi, tukuy ima, tal vez chinkasqa kashanki. Mana Tata Diosta riqsinkiraqchu. Mana Tata Diosman qayllaykunkiraqchu. Tal vez huchapi chinkasqa purikushanki. Imaymana huchapi kashanki. Pero Tata Dios nisunki: hampuy waway, huchaykimanta arrepientikuy, nuqa qhispichisqayki tukuy huchaykimanta nispa. Wales kanqa munasqa kawsaqay kaypi t'ukurinayki qan. Chaymanta qipanpiqa parlallantaq hastawanqa qolqe chinkasqamantaq. Ari qolqe. Chayqa kachun drachma nin Bibliapi nisqaman castellanoman hinaqa parlan. Chaytawan ñawrimusqayki nin: manachu pi warmipis chunka drachma qolqemanta nin kaqta chinkachispa chay ratupacha k'anchanta hap'ichiytawan mask'an wasinta pichaspa tarinankaman, tariytawankamantaq kawsaqisninta qayllanpi kaqkunata ima tantaykuspa paykunaman nin: kusikuychik nuqawan kuska, imaraykuchus tarikapuni chinkachisqay qolqeta nispa nillankichiktaj. Ajinaqa kusi kasqanta Diospa angelesninpa ñawpaqinpi huchasapa runa Diosman kutiripuqtin nispanin. Qolqetaqa mask'anchik imaraykuchus valorniyuq kasqanrayku. Pillapis qolqe chinkachikunchik mask'anchik tarinanchikaman, chayqa mask'anchik tariyta munaspa imaraykuchus valorniyuq kasqanrayku. Manachus valorniyuq kanman chay qolqe chayqa mana mask'asunmanchu, chari mana mask'asunmanchu. Pero kaypi nuqanchikman Tata Dios yachachiyta munawanchik kay rikch'anachinapi, nuqanchikpis munasqa kawsaqay valorniyuq kanchik Tata Diospaq. Nuqanchikpis importante kanchik Tata Diospaq. Ari paypa ruwasqan kanchik, y pay munan nuqanchik paypa wawasnin kananchikta, y payta yupaychananchikta, paywantaq wiñaypaq kawsananchikta munan payqa. Ichapis sunquykipi ninki: nuqaqa manchay huchasapa kani. Nuqa mana creinichu Tata Dios qhispichinawanta huchaymanta. Imaraykuchus ashka manchay huchasapa kani nispa ninki. Pero chaywanpis qan yuyarikuy munasqa kawsaqay. Tata Diospaq importante kanki. Kay qolqa imaynachus importante, ajina importante kanki Tata Diospaq. Mayhina huchawpis kay Tata Dios qhispichisunqa. Sichus nuqanchik huchanchikta willakusunchik Tata Dios manin, Juan capítulo 1:9 pinin, sichus nuqanchik huchanchikta willakusunchik payqa kashan nin dispuesto nuqanchikta huchanchikta mayllanawanchikpaq, pichanawanchikpaq tukuy huchanchikmanta. Mana wakin huchallanchikmantachu, sino tukuy huchanchikmanta. Qan Tata Diosman kutirinkampuy munasqa kawsaqay. Qan Tata Diospaq valorniyuq kanki. Mayhina huchawpis kay, runawanchipis imaymana huchayuqpis kay, imaymana laya huchatapis ruwarqankicha kaykama, pero Tata Dios huchaykimanta arrepientikuptiyki perdonasonqa amaña chay huchata ruwaspa kawsaychu, sinoqa kutirinpuy Tata Diosman y Tata Diospaq hina kawsay.
Ari chayta Tata Dios monan, chay Tata Dios paj voluntad nin kashan, Tata Dios paj munay nin kashan chay monasqa kawsaqay. Chayta nuqaqa parlayguriyki monasqa kawsaqay, qanqa Tata Dios man kutirikampuy, imaraykuchus Tata Dios qa munan, qan kutirimpunaykita payman, tukuy huchaykimanta arrepentikuspa. Chaymanta astawan qipapiqa parlallantaq, ñawpaqtaqa parlan oveja chinkasqamanta, qipanpitaq parlan chayqa qolqa chinkasqamanta parlan. Aswan qipanpitaq parlan wayna chinkasqamanta. Kayta willaykurisqayki. Ari chunka uniw chiklayninmanta ñawpaqman parlan wayna chinkasqamanta. Kaypitaq astawan puniqa sumaqta sut'inchaykuriwanchik, mana ñawirimusaqchu icha imaraykuchus ashkita, ya chaywanpis willarimusqayki kay hinamanta. Runaqta tiyapusqa iskay wawasnin, kuraq usulka. Chaymanta usulka kaq nisqa, tatay ñapis waynuchituña kani, ñapis jovenña kani, kunanqa qopway herenciayta nispa tatanta. Y tatantaqri wawanta uyarispaqa chay herenciata paymanqa hayway-kapusqa. Y wawantaqri chay herenciata hap'iytawanqa payqa karu llaqtama ripusqani. Karu llaqtapiqa amigostacha conseguikun, warmistacha conseguikun, chaykunawancha machakun, chaykunawancha qolqenta gastayta qallarin, hinaspataq mana qolqeu rikurisqa. Amigos ninkaqkunaqa chinkaripusqanku, yarqaywan kaspa payqa nisqa kunanqa trabajuta mask'akunay tiyan nispa. Mask'asrisqa chay llaqtapi runas tiyakuqkunaman risqa, chaypitaq runa ashka kuchisniyuq, chayqa nisqa nuqaqta tiyapuwan trabajuy, kuchi michinas, kuchita michimuy nispa payta nisqanku. Yarqaytaq paytaqa manchaytaña ñak'arichishasqa. Kuchi mikunata payqa munapayasqanin. Kuchiqa sumaqtacha mikunanta mikushan, taqosta imastachus mikushan ari, kuchi mikunasta. Chayta payqa munapayasqa mikuyta. Hinallapi payqa yuwarikusqa. Tataypa wasinpiqa ashka mikuna tiyarqa. Tataypa wasinpiqa ashka runas trabajaqkuna kashanku. Nuqata kaypi ñak'arishani nispa. Hinapi payqa yuwaychakusqa nisqa. Ari, nuqaqa kunan tataypa wasinman kutipusaq. Pero chaywanpis tataymanqa kutispaqa nisaq kayta nispa wakichikuspayqa. Tatay, nuqaqa Tata Diospaq kontrampi huchallini. Tatay, nuqaqa qampaq kontraykipi huchallini. Chantapis kunanqa tatay hap'ikapuway trabajadornikita hinallaña hap'ikapuway, amaña wawaykita hinaqa nispa. Payqa nisqa. Hinapitaq payqa chay hinata yuyaychakuspa q'ayantincha hatariytawan payqa tatanman kutirisqa. Tatantaqri sapakuticha payqa suyachan wawanta mayk'aqta kutimunqa wayqa, mayk'aqta kutimunqa nispa qhawarisqallacha kashanman karqa. Hinapitaq wawanqanin karu niqllata rikhurimusqa. Karu niqllata rikhurimuqtintaq payqa riqsikapusqa pacha wawantaqa. Hinaspataq kurrispa payqa mayta marq'arikusqa, much'aykusqa waway chinkasqa karqanki, kunanqa kutimunki nispa payqa manchayta hap'ikapusqa. Hinapitaq wawan kaspaqa nisqa, tatay, nuqaqa Tata Diospaq kontranta huchallini. Chantapis qampaq kontraykita huchallirqani tatay. Kunanqa amaña kay wawaykita hina hap'ikapuwaychu, sinoqa llank'aqniykita hina hap'ikapuway tatay nispa payqa tatanta nisqa. Tatantaqri nisqa, mana waway, qanqa chinkasqa karqanki, kunanqa chamunki, kunanqa astawanpis kunanqa fiestata wakichisaq nispa payqa nisqa. Hinaspa kamachisninta nisqa, kamachisqankunaqa apamuychik sumaq zapatuta, sumaq p'achata apamuychik, ichantapis qori anillusta, ichantapis uywas kaqmantapis sumaq gordosnin rakhukaqkunata apamuychik, y kaypi fiestata wakichisunchik imaraykuchus waway chinkasqa kasharqa, kunanqa tarisqa payqa nispa payqa manchayta raymichayta wakichisqari. Hinapitaq raymichashallaqtintaqri kuraq kaq wawaqa campupi llank'asqanmanta chamusqa. Hinaspataq payqa kamachisnin kaqkunata waturisqa. Ima fiestataq kashanri nispa payqa waturisqa kamachisninta. Kamachisnin kaqkunata nisqa.
hermanuyki chamusqanrayku kunanqa hatun raymichayta tatayki ruwashan nispa payqa mayta paykunaqa willarisqanku. Hinapitaq payqa nisqa sonqonpicha rabiakun nin. Noqapaqqa nima chaykuna kanchu nispa. Hinallapi tatan llusimusqa. Tatan llusimuptinqa payta nisqa. Nuqapaqqa kaykaman mana ni lechon ovejitallatapis cabritullatapis nuqapaqqa wañuchipuwankichu. Kunanqa kay wawayki tukuy qolqaykita kunanqa apaspa kunanqa chinkachimun tukumun kunantaqri hamuqtinqa qanqa sumaqta raymichaykurishanki nispa payqa phiñakusqa. Pero tatanqa nisqa waway pero qanqa sapa p'unchay nuqawanpuni kashanki. Kay hermanuykiqa chinkasqa kasharqa kunanqa chamun qampis kusikuy nuqa kusikuni. Chayrayku nuqaqa raymichashani nispa payqa nisqa. Pero kaypi imatataq yachachiyta munawanchik munasqa kawsaqay. Kaypiqa tataqa representan tata Dios ninchikman. Chay wayna chinkasqataq representa qanman y nuqaman. Y chay kuraq kaq hermanontaq karqa chayri chayqa representan supay Satanasman. Manaraq tata Diosta riqsispaqa kay wayna chinkasqa hina kanchik. Huchapi kashanchik, chinkasqa kashanchik, laqapi kashanchik. Imaymanata mana kaq imasta ruwaspa. Ari chaymanta tata Diosqa nishuwanchik kutimpuychik. Y kutimpuqtinchikta nuqanchikta tata Diosqa hap'ikapuwanchik tukuy sonqo. Mana ni pi huchasapatapis huchasapa kaqtapis qisachanchu payqa huchasnimanta arrepentikuspa kutimuqtinqa. Ari kay kuraq kaq hermanunqa payqa phiñakurqa. Ari chayqa kampuni. Kunan p'unchaypis supay Satanasqa mana munanchu ni pi tata Diosman qayllananchikta. Supay Satanasqa nishan ama kutiriychu, ama qama tata Diosman kutiriychu, ama qayllaychu, ama huchaykimanta arrepentikuychu nispa nishan payqa. Kunan p'unchaypi supay Satanasqa mana munanchu, ni haqay p'unchay ni kunan p'unchay mana Dios supay Satanás munanchu nuqanchik tata Diosman kutirikunanchisqta. Kaypiqa parlarikunchik 15 chinkasqasmanta, ñawpaqpiqa parlarinchik chinkasqa ovejamanta, qhipanpi parlarinchik qolqa chinkasqamanta, qhipanpi parlanchik wayna chinkasqamanta. Kaypiqa tata Dios yachachiyta munawanchik munasqa kawsaqay. Ovejaqa mana pastorninta masq'aq rinchu, sinoqa pastor masq'aq rin ovejasninta. Ahinata tata Dios nuqanchikta masq'aq hamuwanchik. Ichantapis qolqa chinkasqata masq'anchik imaraykuchus valorniyuq kasqanrayku. Señorninchik tata Dios nuqanchikta masq'awanchik imaraykuchus valorniyuq kasqanchikrayku munasqa kawsaqay. Kaypi t'ukuri munasqa kawsaqay. Ni oveja arrepientikunchu ni qolqa arrepientikunchu. Pero runa atin arrepientikuyta huchanmanta. Munasqa kawsaqay. Qampis atinki arrepientikuyta huchaykimanta y tata Diosman kutirimuyta. Yuani qampis kaypi t'ukurisqaykita. Nuqapis huchayuqchu kani nishanki. Ari tukuy huchayuq kanchik. Nuqa huchayuq, qan huchayuq, tukuy runas huchasapas kanchik. Adanmanta pacha nuqanchikqa huchasapas kanchik, huchayuq kanchik. Pero chayrayku munasqa kawsaqay qanqa arrepientikuy huchaykimanta. Tata Diosman qayllaykuy. Tata Diosqa huchanchikman arrepientikuqtinchikqa payqa qhispichiwasun, perdonawasun. Primera Juan capítulos 1 versículos 9 chaypi parlawanchik. Nuqanchikqa huchanchikmanta arrepientikunanchik tiyan. Manachus arrepientikunki chayqa munasqa kawsaqay wiñay chinkayma rinki. Sichus qan arrepientikuspa tata Diosman kutirimunki chayqa hanaq pachapi wiñay kawsayman tata Diosman ripunki. Kunan kawsashaspa munasqa kawsaqay arrepientikuy huchaykimanta. Wañupuktinchik manaña atikunchu. Wañupuktinchikqa chaypi chinkan. Wañupuspaqa manaña atinkichu arrepientikuyta. Kunan kawsashaspa arrepientikuy huchaykimanta. Ima huchapi kawsashanki, ima ch'ambaypi kawsashanki, imatataq qan mana allinta ruwaspa kawsashanki. Unqusqa kashanki, llakisqa kashanki, tal vez q'aya minchapis wañupunki. Pero qanqa munasqa kawsaqay manaraq wañupushaspa qanqa tata Diosman qayllaykuy. Ason importante almayki salvasqa kanan. Mana tan importantechu hermanos ni kay pachapi allin kananchik, saludninchikmanta qolqiyuq kananchik, mikunayuq kananchik, mana chaychu ason importante. Mana chayqa almanchik salvasqa kanan. Qan munasqa kawsaqay amaraq kay pachamanta ripushaspa tata Diosman chimpapuy, tata Diosman qayllapuy, pay munan qanta salvasuyta.
Tata Dios ka churinta kachamorqa qanrayku nuqarayku k'aspi cruzpi wañuqta. Chayta ama qisachaychu munasqa kawsaqay. Tata Dios waqiasyasunki. Tata Dios mask'asyasunki ovejata hina. Tata Dios qanta mask'asyasunki qolqe valorniyuqta hina. Tata Dios munan qan arrepientikunaykita huchaykimanta ahinamanta qan salvasqa kanaykipaq. Mana arrepientikunkichu uqtawanpis nisqayki kay pachapi kawsasyaspachayqa p'unchay munasqa kawsaqay wiñay wañuyman wihch'usqa kanaykipaq kawsarimunki. Sichus qan kay pachapi kashaspa arrepientikunki huchaykimanta chayqa qan p'unchay kawsarimunki wiñay kawsayman ripunaykipaq. Munasqa kawsaqay ama qan chay huchapi kawsayñachu. Llakisqa phutisqa imaymana ch'ampaypi huchapi kawsakushanki Tata Diosman kutirimpuy. Mana nisqaykichu nuqaqa chaypi tukukunqa llakiniki, phutiniki, nanayniki, wahchakayniki tukukunqa nisqaykichu. Porque mana chaychu kashan. Astawanqa munani almayki salvasqa kananta. Astawanqa munani qan p'unchay salvasqa kanaykita. Astawanqa munani qan Tata Dioswan kawsakunaykita wiñaypaq. Amaña hinata ñak'arispa kawsanaykita. Kayta nuqa parlaykuriyki munasqa kawsaqay. Qan Tata Diosta niyta atinkiqa hinata. Tata Dios huchasapa kani. Adán y Eva huchallisqankumanta pacha nuqa huchayuq kani Tata Dios. Chantapis tukuy ruwasqaywan huchasapa kani nispa. Tata Dios qhispichiway tukuy huchaymanta Señor. Y chantapis kay wawaykita hap'ikapuway Señor imaynachus kani hinata Señor. Chantapis hap'ikapuni Señornita, Salvadornita hina. Chantapis ni Tata Dios qanllapaqña kunanmanta haqayman kawsasaq. Wañusaqpis kawsasaqpis pero qanpa makiykipi kasaq nispa Tata Diosman willakay munasqa kawsaqay. Ama qan iskayrayñachu, ama qan t'ukuyñachu. Tata Diosman kutirikpuy, pay salvasuyta munasunki, paywan kawsakuyta munay wiñaypaq wiñayniypaq. Mana tukuy runachu hanaq pachaman rinku. Mana chayqa piskunachus paypi creqkunalla. Porque mana creenki chayqa mana Tata Dioswanchu ripunki. Creespa wañupunki chayqa Tata Dioswan ripunki munasqa kawsaqay. Ahinaqa kayta willaykuriki, kayta parlaykuriki, yuani qanpaq allin kasqanta kay Tata Diospaq palabra. Hinaqa nuqanqa waqkutikaman kachun munasqa kawsaqay. Tata Dios bendisuchun kawsaynikita kay yachachay qanpaq allin karqa chayqa waq kawsaqisniykiwanpis familiaykiwanpis atinki compartita, atinki parlaykurita paykunaman. Ahinaqa chaykama kachun Tata Dios bendisuchun kawsaynikita. Gracias.